هێزن سووریا دموکراتیک هەفت گوندان لە بابێ و گوندێکی لە ڕقای ڕێزگار دەکەن و ئەمریکا شیوەرمەندین خوا ji nava artêşa Tirkî li bavê vedekşîne. Asayişên rêveberiya xweser navenda radyoya Amuda FM digire û serokê Enekese peyede bi xwîna Kurdan dixe qurbaniya rejîma Sûrî. Di 24 demijmêran da bêhtirî 100 qurbanî li Helebê û dê mistora banga nenavendiya sîstema Sûrî dike û dibêje Kurdên Sûriya rêveberiya xwe bikin. Belê bênerên hêja careke dinê me berê xwe bidine Amûdê û kek Ferîdûn Qiço rêveberê radyoya Amuda FM mîvanê min e kek Ferîdûn çi tera çê dibe ye asayîşan hûn dirpêç kirine niha jî tu navenda nivîzgeha xwe dayî. Oryan dikim ku van bûyerên wiha bişopîne her wiha spîrozbahiya serbestberdana dijwar tewfîq û endamekî pedekesê bû ji nêzî sê heyvan zindanê pêdê de bû ew jên pîrozbahiya wî tin îro ji zindanê wan serbest hate berdan anha em nêzîkî sed hevalê partiya Yekîtî em li vê dikêne bi rastî asayîşan dema got navenda me kilît kiribû ku heman demê de navenda weşana radyo Amudê FM beşek jê wîloyî ve bi keremkirin û çaya xwedê em dorpêç kirin piştî wan kilît kiribû û qifil kiribûn bi wan zincîrên xwe me jî me biryar hevalê me biryardan û werin navenda xwe vekin û carek din karê xwe berdewam bikin. Ferîdûn belê yanî ev ê bûye saleke bêhtirî saleke ji hûn karê xwe dikin û di ti rojan jî ti astengî ji we re çê nebûne çima divê demê da yanî eger ku mesele tenê rixset be. Yani ew dest têbînîkê wek ez dixwazim ji temaşevanan re diyar bikim careke din di roja cejna rojnamegariya Kurdî de roja cejna rojnamegeriyê ew karmendên wan hatin rêveberiyê wan doza rêdankirina radyoyê me kirin me got hûn kesin nerewanê û em ticarî rêdana ji we wernagirin bixabin yanî bi vî awayî teamül bi me kirin û ew çarendamê me dogirtin û wan serbestberdan bidûre. Kek Ferîdûn tê ragihandin ku serkirdeyê Partiya Yekîtî Hesan Saleh jî li pêş deriyê nivîzgehê hatiye girtina rastiya vê nûçeyê çi ye û gelo tu kesê din jî hatine girtine ji bilî wî. Belê anha ji xwe em li wê dikêne dorpêçkirî navenda me her û her asayîş tên dibêjin çima hûn li vê dikê çima bê ilmê me we vekiriyê ji ber goyê wan ew icraatê wan hene hatin ew hevalê me mekteb siyasî tev di li vê dikê bûn lê mixabin hatin berêz Hesan Saleh birin ku bacîgirê sekreterê Partiya Yekîtiyê ev e ana bûyer heta vêga vê li Amûdê ev e lê hevalê me bi protesto kirin ana daketine devê deriyê navendê û wefkê protestokê kirine û qebûl nakin vî tiştî yanî her xelk jî hêdî tên bi alî me de ji alêkî din va kek Ferîdûn ti kes ti aliyên siyasî Kurdî bi hawara we rabûn piştgiriya we bikin xwepêşandaneke yan navbeyinkariyeke di navbera we û asayîşan be. Yani ew kesin encumana olên deverê ew meclisa şair jêr dibêjin ew wan te dixul kir û çûn cem asayîşan ciwar gotin nûvayî wê Partiya Yekîtî wê navenda xwe vekin. Yani wan xwestibû nû radyo bigin we girtilê çima navend hatî girtin wan te dixul kir xuyayê tiştek ji alî wan de dest nexistine evin yani tiştekî nûtinê kesî wekî din tiştek ti daxuyanî ti pêşgirî ji me re pêşkêş nekirî rast. Hêviya serkeftinê ji we re dixwazim ji navenda dorpêçkirî ya rêveberiya radyoya Amuda FM ji Amûdê Ferîdûn Qiço. Şandeyên netewên yek bûyî bû Sûriya Stîvan Dîmistura di hevdîtinekê li gel kanala BBC tekez kir. Ku pêwîst e sîstema nenavendiyê li Sûrî pêk were û divê Kurd rêveberiya xwe bikin lê bê ku Sûriya parçe bibe. Divê got Sûriya nenavendî be. Bi vêgotinê û piştî demeke dirêj dûrî çavên çapemeniyê Stîvan Dîmistura xwe diyar kir got ew hîj heye.
شاندهê netewên yekbûyî bo Sûriyê Stîvan de Mistura di hevpeyvînekê de li gel kanala BBC ya Brîtanî tekez kir got pêwîst e sîstema nenavendiyê li Sûriyê pêk were mîna sîstema gol Iraqê ye lê divê got desthilat bêecin de be. Di Mistura wiha anî ziman got hewildanên Serokê Amerîkayê nû Donald Trump bo hevrêziyê li gel Rûsyayê bo şerê terorê li Sûriyê gaveke giring e. Lê divê got her du alî hewlên xwe bo veguhestina siyasî jî li Sûriyê bikin. Da desthilateke nenavendî li wî welatî were avakirin. Mîna sîstem û desthilata li Iraqê û ji xwe Di Mistura nexwest bêje federalî lê nîşana wê yekê kir. Şandeyê netewên yekbûyî bo Sûriyê ew yek jî eşkere kir. Got divê hemû pêkhatiyên Sûriyê di pêşiya wan de Kurd mafên xwe li Sûriyê bi dest bixin û got divê Kurd rêveberiya xwe bi xwe bikin. An jî desthilateka wan xwecehî hebe lê bêgo Sûriyê ji hev bikeve û ew yeke dê mafê her kesekî biparêze. Lê li gorî gotina Di Mistura ev mijar tenê di destên Rûsya û Amerîka de ye. Rêxistina Human Rights Watch ragihandiye ku hîn belgeyê nû hene tevlîbûna Rûsya û rejîma Esed di toparana grûpeke dibistanên parêzgeha Idlibê de tekez dikin. Human Rights Watch daxuyaniyeke de diyar kiriye ku ew ê nameyek ji Wezareta Berevaniya Rûsî re şand û têda hîn wêneyên belgekirina toparana Rûsî bi ser dibistanên parêzgeha Idlibê ve pêşkêş kir û da zanîn ku Rûsya û rejîma Esed berpirsiyar e li ser tobarankirina dezgehên perwerdekirinê li parêzgeha Idlibê. Têzanîn ku di heyva borî de firokeyên Rûsî li gel yên rejîma Sûrî grûpek dibistanên zarokan li gundewarê Idlibê bi awayekî hovana toparankirin û di encama wêyekê de gelek xwendekaran jiyana xwe ji destan. Li ser şerê leşgerî li dijî rejîma Sûrî, Serokê Amerîkî Barack Obama diyar kiriye ku ji ber cudabûna rewşa her du welatan destêwerdana leşgerî li Sûrî wekiya Lîbya nabe. Li bajarê Esîna baytexta Yunanistanê di kongreyekî rojnamavanî de Serokê Amerîkî tekez kir ku ew yek li ser çareseriya siyasî li Sûrî digerin û diyar kir ku wezîrê wî John Kerry gelek danûstandin bi welatên Kendava Erebî, Îranê û Rûsya vekir da dundetûjiyê li Sûriyê rawestîne. Obama li ser gîhandina alîkariyên mirovahiyê tekez kir û bang li aliyên şer li Sûriyê kir da dest bi çareseriyeke siyasî bikin. Ji ber gurbûna şerê Helebê û ketina bermîlên teqîneriyên rejîma Sûrî nexweşxaneya zarokan û navenda xwînê rastî wêraneke mezin hatin. Rêxistinên bijîşkên serbûxwe li Helebê da nazanîn ku ziyanên giran gihîştina nexweşxaneya zarokan û mehane ew nexweşxane nîzî 4000 zarok derman dike û li ser wêranbûna navenda xwînê hata zanîn ku ew navend ya yekane ye li seranserî Helebê û gelek xizmet ji taxên dorpêşgirî re dikir. Di warê meydanî da li seranserî Sûriyê li parêzgeha Idlibê hata ragihandin ku firokeyên Rûsî komkojiyek li bajarokê Kefir Calis pêkaniye. Li gorî hînjêderên xwecehî ku îrodanê sibehê, firokeyên Rûsî bajarokê Kefir Calis li gundewarê Idlibê bi hejmarek êrişên asîmanî armaş kirin. Di encamê de 6 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û bi dehan sivîl jî birîndar bûne. Her wisa ziyanên madî mezin giha mal û semyanên welatiyan. Li bajarê Helebê di berdewamiya toparana firokeyên Rûsî de 87 sivîlan jiyana xwe ji dest dan û hejmarek nexweşxane û navendên tenderustî jî hatin hilweşandin. û li gorî hînjêdaran ji ber kînbûna alîkariyên bajarê Helebê li pêş babeleteke mirovahî mezin e. Di rapora bê de agahiyên bêtir kam tamaşa bikin. Dengê tirimbêlên li hawerçûnê li bajarê Helebê di berdewamiya tobarana Rûsî bi serwargehên nişteciyan de narawestin û rojane sivîlên Helebê rûbirûkirina mûşekên firokeyên Rûsî û rejîma Esed dikin. Di heyama 24 de mijmêrên borî de li bajarê Helebê hejmara qurbaniyên tobarana Rûsî giha bêtirî 87 sivîlan. Di dema ku Mosko dibêje bajarê Helebê dûr e ji êrişên asîmanî yên firokeyên Rûsî li Sûriyê.
سوریه هروسا نخوشخانه و تیمن تندرستی جی لگلوان ایریشان آرمانجا سرکن جفروکین روسیا را لحلبه ریخستنا تندرستی یا ناونتوی جالی خوب آرمانج کرنا دزگهین بینگهین جی نخوشخانه و ناوندن تندرستی هروساتی من الهاورچون لحلب جالی هزا آسیمانی روسیا و بتندی شرمزارکر و دازانین نه کوده هیاما 24 دمجمیرین بوریده سه نخوشخانه لباجار حلب و دو لگندوار ادل به راسی توباران روسی هاتن و او به تمامی جکار هاتن درخستن بردف که ریخستنا تندرستی یا نبنتوی تارق جزرویت جدازانین نه که تو باران کرنا دزگه تندرستی لسوریه جه دلگرانیه او بانگ لحمی آلی انشر لسوریه کره که ایریشن خواه به سرتیم لحورچون نخوشخانه و ناوندن تندرستی و بدن راوستاندن نه هروسا لتاخن رجالاتی باجار حلب یند بن کنترولا هزن دجبریه ده و لگل ایریشن روسی و رژیمه ولاتی سبیل جبرکن بونا پیدوین جیان دروشک مرووی آلوز ده درباست بن پشتی کو تیم الهاورچون کاروان داوی جالیکاری کل جموانهن لسر سویلان بلاف کرن و اوی یک مترسی جبو بلاتک مرووی مزن لحلب چیدکه اگر ریخستن هم پیوند با آلیکاری دزوترین دم ده دست آلیکاری پیشکشی نشتجین حلب نکن ده نوچه که لزگین دا جعام و دی او کسین هانا که دور پیچکری لدزگه هاوان نهاجج آلی اسایشان و هاتنه بنچاف کرن. لی تاوی گاوی هجمار وان کسان ام نزانن هر وسا ده بولتنین بیدا اما شروعه این بیتر لسر وا کسین بنچاف کری جهل اسایش مجوار شروعه بکن. ده هیاما اپراسیون رزگار کرنا موصل دار لحریما کردستانی هاتن ها پیشوازی نیزی 67,000 پنابری عراقی کریه. ناوندا هفریزی هفبش آ کریزان لحریما کردستانی دریا داخویانیه که فرمی در راگهاندیه که دما دست پی کرنا اپراسیون رزگار کرنا موصل دا و تانها هجمارا پنابرین عراقی یین که گیشتن هریما کردستان یا گیشتی نیزی 67,000 پنابری ناوند دازانین که پنابرین بریا نوها هریما کردستان بهتری وانن ج صلاح الدین شرقات و موصلنا و اول کامپین پنابرن هاتنه بجیه کرن و لگوری زانیارین همان ناونده هجمارا تواهین پنابرین عراقی لحریما کردستان گیشتی نیزی 1,500,000 پنابری و اول پارزگهین هولیر دهوک و سلیمانیه و بلاف دبن. لروج آوای کرکوک هیزن پیشمرگه به پشتگیری فروکین هفگرتن ناونتوی برسا و ایریش که چتین داعشدان و کیمانی سوحی چته دپفچینان دهاتن کشتن. جدرین لشکری جناوا پیشمرگیان لکرکوک دانازانین که چتین داعش هول دان ایریشی خالک پیشمرگیان بکن لی با آلیکاری فروکین هفگرتن ناونتوی او ایریشا داعش تیکچو و پلانا داعش راستی برسدک تند جهلا فروکه و پیشمرگیان وحات و تیدا کیمانی سوحی چتین داعش هاتن کشتن. لسر اپراسیون باجار حویجه جدرین پیشمرگه تکس کرن که دوه اپراسیون موصل بداوی ببه و پشت را ده دست به اپراسیون باجار حویجه بکن. لباکوری کردستان لباجار وانی هاتا را گهاندن که پولیسین ترکیه سروک شهرداری باجیر به توانا پشتگیری پکک گرتن. جدرین خواجهی را گهاندن که ایرو ده دمجمیرا سبه ده پولیسین ترکیه گرتن سر مال سروک شهرداری باجار وانی بکرکایا و اول لگل هجمارک اندامندن به توانا پشتگیری پکک بنچاف کرن و لشونا وان شهرداران یه نو هل بجارتن. پشتی بنچاف کرنا به صدان سیاستمدار و روزنامه‌وان کرد وزارت نافخه ترکی هفسروک شهرداری باجار مزن یه مردین احمد ترک جکار دور خستیه و کسکی دون لشوناوی دست نشان کریه. وزارت نافخه ترکی به راگیهاندنه که فرمی آشکار کرد که هفسروک شهرداری باجار مزن یه مردین احمد ترک و هفسروک شهرداری سیرته تنجر بایهیران که ده هاته بود دست گرتن جه ارکین خواه هاتن دور خستن. لگوری بریار وزارت والی مردین مصطفی یامان بو وکیل نوی شهرداری مردین هروسا والی سیرته جویهان دلشاد تاشکینجی بویا وکیل شهرداری سیرته.
سەرۆک تورکی رەجەب طیب ئەردوغان bi behaneya piştgiriya PKK û Fethullah Gulen tevahiya cîhanê daye berçavê xwe û vê carê jî tawanan bi welatên Belçîka û Almanya vegirê dide ku Bruxelles û Berlînê pişt didin PKK û Fethullah Gulen. Serokê Tirkî tawanên xwe bi Belçîka vegirê da û tekez kir ku rêxistinên Almanî jî pişt didin PKK û tekez kir ku gelek komele li Almanya hene pereyan ji PKK re kom dikin. Têzanîn ku piştî drama darbeya leşgerî ya Tirkî حکومت AKP به هزاران ولاتی و سیاستمدار بنچاف کرن و تنها چارەنویسا وان نەدیارە و راستی دادگاهان جی نەبوونە جناوان هەفسەرۆکی هەدەپە صلاح الدین دەمرتاش. دراما داربەیە لەشگەری ji serokê Tirkiye ve xêrket. Her kesê li dijî wî hatiye binçavkirin bi tawana hazir û tanha jî her kesê bi tawana piştgiriya Fethullah Gulen û PKK binçav dike û tiştê nenormal ku tanha ewlekariya Tirkî nêzî partiyên rêkberiyê nebûye wek partiya CHP û hîn partiyên din. Li Bakurê Kurdistanê hikûmeta Tirkiye ji beriya hefteyekê ve kampaniyeke dûrxistina ji kar re li dijî dezgehên Kurdî parlamenter û hemî endamên Kurd di dezgehên hikûmetê de birêve dibe. û ev kampanî ji demagirtina hevserokê Partiya Demokratîk a Gelan HDP Salaheddîn Demirtaş ji aliyê ewlekariya Tirkiye ve hîn berdewam e. Li parêzgehên wan Dêrsim, Amed û Mêrdînê di heyama hefteyekê de hikûmeta Tirkiye hemî serokên şaredariyan yên Kurd bi bahaneya alîgirtina terorê û piştgiriya Partiya Karkerên Kurdistanê PKK ji kar dûrxistin û li şûna wan şaredarên nû bicih kir. û li hember vê kampaniyê li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê tevgera çûn û hatinê jî ji ber operasyonên artêşa Tirkiye qedexeye. Ji aliyekê din ve di mijara girtina hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş de hincêderan ragihandin ku dadgeha Adana doza hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş ku bi behaneya propagandayê ji rêxistinên terorîst re di sala 2011 de hatibû vekirin ji nû re birêve dibe. û ew dixwaze bi vê yekê hevserokê HDPyê ku di zindana Adana de girtiye ceza bike. Hevdem tevîbangên civaka navnetewî ji Tirkiye bo rawestandina kiryarên xwe yên li dijî demokratiyê. Hîn hikûmeta Tirkiye di kampaniya têkbirina dijberên xwe de berdewam e. û hewildanên parlamentoyê jî li ser guhertina yasaya bîngehîn û sîstema desthilatdariyê berdewam in. û ew li hêviya dengên partiyên alîgirê wê ye da sîstema desthilatdariyê ber bi serokatiyê ve bibe. Belê bênerên nihêja helwesta Belçîka ya ku Tirkiye tawana wê dike ku piştgiriya PKK dike em gotûbêj bikin li gel rojnamavan ji Belçîka ji Brukselê bixwe birêz Mehmed Karabas mîvanê min e diriya Skypeê da kek Mehmed bixêratî vê bultenê helwesta Belçîka çi bû piştî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiye ku dibêje Belçîka û Almanya piştgiriya PKK dikin. Belçîka Serokwezîrê Belçîka Charles Michel bersiv da tehdidên Erdogan Serok Wezîrê Belçîka Charles Michel nerazbûn nîşan da û heta birov karabêje ku got Erdogan di demê dawî absûrd bûye yani dîn bûye çi dibêje nizane got tiştekî bûî rengî got û tiştekî din niha li Ewropayê ne tenê Almanya Belçîka edî li Ewropayê yani Erdogan tevgera azadiya Kurd terörist nişan dide terörist binav dike lêbelê Ewropayê Erdogan bixwe êdî hikûmeta wî Tirkiye wekî dewleteka terör tê dîtin tê binav kirin sedema vê heye sedema vê taybetî jî ew demê dawî di zextên dewleta Tirkiye li hemberî hilbijartiyên Kurdan e bînin bîra xwe çarê mehê di çarê vê mehê di li hemberî HDP darbe pêkanîn hevserokên HDP Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ jî nav de 11 parlamenterê HDP girdin şandin girtîkeyên cûr be cûr. Belê. Mehmed belê li vê bareyê piştî berseva Belçîka ji Serokkomarê Tirkiye ti derfet çê nabin ku Ewropa Erdogan kaşî dadgehekê bike? Ha ji xwe mesele ew mesele îro Brükselê meşeke mezin mîtînga mezina Brüksel Kurdan hebû li Brükselê gardinor dest pêke heta
تاخا یکتی اروپایی حالا به در تشت بالکش بود چرا یکمینه یعنی از 16 سال بروکسل ما 16 سال جرا یکمینه بروکسل اف خاصی چاپمنیا اروپایی علاقه مزن نشانی مشکل میتینگه که کردان ده او یک تشتکی دن پارلمان اروپایی نه پارلمان اروپایی تشتکی پیشنهادنامه کی آماده کرد کما سوسیال دموکراتان دست پیکر کما چپ و کما لیبرال جی پشکری ده او چی او جبور راوستاندرا مذاکره به ترکیه را ها او سری خود تشتکی گرینگا و تگوتکو و احتمالا مزن جالی پارلمان اروپایی ورا قبول کرد پشتی پارلمان اروپایی قبول کرد و چای حکومت این اروپایی بریاره بدن و تشتدن مثلا دو تشتک پر گرینگ قومی هيئة هدف ارتورو توكچu فيصل ساري يıldız و هدر و ايوب تورو نري هدف بروكسل چون سردانا سروki پارلمان اروپایی مارتین شوز جرا یکمینه به پروتوکولا وکی کو پارتیا که حکومت بن هاتم پیشوازی کرد یعنی بسری خو هلوستا اروپایی نشان داده ها مثلا ترکیه دبجه یا دبجه بنچاف کرنا گرتنا پارلمانتران گرتنا شهرداران به تروریسم سوشتار که لی اروپا چید به حمان دمید اردوغان بخواد چید به دبجه که از صدیق 52 دنگان هاتمال بجارتن جبو اوروپیان کسی که جالی قلب هاتنا هل بجارتن قیمت اوان زیاده یش جبو وی دبجه که کسی که ایروجی مثلا مصابو ایروجی دبجه که وان مردین آمد درسیم باتمان شهردار جو وظیفه‌اتنا گرتن ترکیه دبجه که تشتی که حقوقی اوجی وی دبجه جواد به دولت که حقوق هبه همان دمیده جست دوسیای جدا بازارن جدا شهردار و وکیل تنگرد دبجه اوج نشان داده که ترکیه حقوق تنه حقوق ارتشت بویا اردوغان بله گلکس پاسیاتت کم ج بلژیکا ج بروکسل روزنامه‌وان محمد کاراباس بله بنارن هجا دنوچه که لزگین دا هاتا زانین که او کسی هانا بنچاف کرنی جناوان هنک سرکردین پارتیا یکتیه جناوان معروف ملا احمد هروسا عبد الصمد خلف برویل آلیکی انور ناسو و صبری میرزا اف هر چهار کسین کون هاتنا ناس کرن جناف گروپا کو اسایشن عمود کس بنچاف کرنه بله لالیکی دنه جارا یکیه د دیروکا کردین سوریه دا کو سروک ولات کیدن خلاط وردگره پارتیا پیشورو خلاطا جگرخوین یا وی ساله دا مام جلال طالبانی و حمید حجدوری سرکردره و هر وساطه زانینی که ریبازین پارتیا پیشورو به سروکتی حمید حجدورش لگوری سیاست ینکه به سروکتی مام جلال طالبانی آگاهی بهتر در راپور نوچگیهان ما مکسیم عیسی دا به هلکفتنا بیرارینا کوچا داوی یا سیدای جگرخوین پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد سوریه ریخستنا آلمانیای خلاطا وی هلبستوان و سیاستوانی یا ایسال دا دو سرکردین کرد این نافدار یک جوان مام جلال طالبانی سروک بری یک کمارا عراق فدرال بو و یه دینجی ریحوالی وی حمید حجی درویش سکرتیر پارتیا دموکراتا پیشورو یا کرد لسوریه بو ما خلاطا جگرخوین بشکشی و هر دو کساکری جبرکو امزانن هر دو خباتکاری گلک مزن و به جگرخوین را ناسدار و بوار بهفدور کار کرنه نمازه مامستا حمید او خواه بردوام جمرد بیجد به از شاگرتیه جگرخوینم به ایم روژا پیشی وقتا که مکردایتی ناس کر لسر دست جگرخوین بو به وی خلاطه جارا یکیه که کردین سوریه ریزه لسروک کوماره که دگرن که هم سروک هم جی یک جمزنترین تیکوشر و سیاستوانین گلی کرده کیفاوی هاتیه نجبر خلات داین مام جلال کیفاوی پر هاتبو و وکو اسمام جلال جی بناسم وصایه کیفاوی هاتبو پر بخوش بو کو برس نرخاندنا ماموستا جگرخوین وکو شاعرک وەکو کەسایەتیەکە ڕۆشنبیر وەکو کەسێکی سیاسی وەکو کورد پەروەرێکی مەزن پر کەیفاویش بەر vێکێ زیێدەتر هاتبووە بێگومان وەکو مکریە بە حەز دەست نیشانکردنە مام جەلالیش بۆ vî خەلاتی بێگومان جێ دڵخۆشیە مەتەفدا بوو لگوری هن رخنوان و نویسکاران
پرگاوک پیشکتیه گوگل کرد فیر ببه چاوا کسایتی خوین نافدار و خودی کد و خبات بریامرنی خلات بکن. ام خلات هیوی کو خلات گزیمبولیه نه یک کرستایی مادی پرایا لی دیسا جی قیمتاوی جلکی بهایه پر بهایه جبرگو تیوی واتای ام و کرد دکارن بگاوه که دوی وارده پیش خلکی کبن ام کسی خو هین زندیان رمدار بکن قیمتا وانزانه بن د توایا رسم خلات کرنه ده کورتژیانا سیدای جگرخوین لگل خوندنا هلبستین وی و کورت فیلمکی هر وها خبات و کورتژیانا مام جلال طلبانی و حمید حجی درویش هاتن پیشکش کرن. سیدای جگرخوین ای سال بو کوپریک دنافبرا دو سیاستمدار مزن انگل کرده کو خبات آوان آشه سالی ده هر و هر ریز لیبه گرتن. مکسیم ایسا اورینت نیوز بیلیفلد. بله بینرن هجا پارتیا پیشورو یا دموکراتیک خلاطا خویا سالانه یا بناو جگرخوین دیاری سکرتری خاکری حمید حجدوریش و هر وسا مام جلال طالبانی و بابتی اما گوتو بیش بکنه لگل اندام ریخستنا پیشورو لآلمانیا جباجار بیلافیلد بریز خلیل کلش میوانی منه که خلیل تبخیراتی و بولتانه و ایرو خلاطا خویا سالانه دیاری سکرتری خاکری و هر وسا دوستی خواه مام جلال طالبانی کری افنتی و تای وک رژیم بعث نظام البعث حزب البعث دماکو خلاط خوا مسیرات خوا چالاکین خوا گیش کی دیار سکرتری خود کردن هیرو اونجی اونویا که دوباره کنن بله سپاس ککو دنگتی بله کرم که بس مام جلال نای واته گو مینا کی مقارنه بکن وکا ام بیجن رژیم بعث یعنی یکی خباتکارکو دست پیکا جیانا خدا خباتا کردایتی کر حتی که استا گوب سروکی دولت کو کی عراقی حتی گو فدرالی وی و حواله خواکاک مسعود و خیراب خوینا پشمرگا فدرالی جمرا پسند کرن ابنا وقتی گو ام بیجن مام جلال یعنی من قربو فورن بله که خلیل باشه اگر که ما بستوا کسی که خباتکار با و چما نه دیاری مسعود بارزانی کریه و چما دیاری کسی که نیزی ریباز خوا کریه هر وسا و چما سکرتری خوا خلات کریه کسی که دند پارتی وادا د پارتی دند کسی که سر بخوا نه تو نبو که هجای و خلاتی ببه بله اسپاس 2012 مد سپیکر مخالطه جگرخوین وکا کمیته مبریار دا ام بدنا خلکی خوا د سپیکر مدا خلکی ایگو رخنا جگرخوین کرنا حواله مابون مدا بلال حسن مدا دکتور کمال سیدو مدا سیما بدرخان دوسه جن مدانا ما خلات کر نه حواله ما حزبین نه حواله ربازا ما نجیب د آینده د پیش روزه دا سرک برزانی اوجی یک وقت بیجی که کاندیدات که جمرا برشعبن یکی نیوسکاری دی که گو دبر دوزا کرد خبات کربی حتی امی دروی سنویر کردستان هیچ که امی پیش دهار بگو جگر خوی سر استه دنیای ناسکریا امون افریقا امریکا حتی آلمانیا هیچ که ام واخلاتا امی بدن نه وقتی گو حواله مبتنی بنیان ریبازا مبی باشه د پرسمنه داوی دا که خلیل گلو لتفجر پارتی و ونچا و دبینن د ناو ریوبریا خاصری دا جارنا ام دبینن بر و ریوبریا خاصری و دچا جارن جام دبینن بر و انجمن اجتماعی کردی و دچا از بهر مجاره من او بو او فرس تبلیغ حواله بتر او کارم بریاره بدن پشتی وکشان نواج مجلسا انجمنا اجتماعی کرد السوری بهتر کاری بون رولک وقتی دی پیدا بکن لهر دو آلیه تبدم آلیه آن کسیجی که خباتا خو بکن و دروی سینوره کردستان مسئولی کاری بون بهتر حل وستا خو بکن ام بهیوین گو پارتی دیجی که بگر حل وستا که وکلی بگر کردی چه بکن ام جناب دا گلک سپاسیاتت کم لسر سنگیتی فرح جپرس مر بریز خلیل کلش اندام ریخستنا پیشورو لآلمانیا جباجار بیلافیلد تشتی مایی بینرین هجا جبولتانا ما دوباره کرنا سرنوچه حزب سوریا دموکراتیک 7 گندان لبابه و گندکی للرقای رزگار دکن
و ئەمریکا شیوەرمەندên xwe ji nava artêşa Tirkî li Babê vedikişîne. Esayişên Rojava navenda radyoyê Amuda FM digire û serokê Enekese dibêje peyeda xwîna Kurdan dixe qurbaniya rejîma Sûrî. Di 24 demijmêran da bêhtirî 100 qurbanî li Helebê û dêmistora banga nenavendiya sîstema Sûrî dike û dibêje Kurdên Sûriya rêveberiya xwe bikin. Bultena Kurdî bi vê awayî gişte dawî. Dem baş.